Ha shua ke Brazil kan sami madan lasai menstep Persia ke Morocco. Ha kapor laisteng menstep kabadai ke jingmi madan ke ningkong jong ke Brazil ha kan ka FIFA World Cup pentau snem arjar apun rio. Pin sawa kinong Kristyan jong ke Brazil han New York. Namar baga jingilekai jong ke Brazil Persia ke Morocco lasai menstep kan deh New York ha Jersey Stadium. Hak bagi non Kristyan yang ke Brazil kelai Yashat Yakemen ban ajing Kristyan yang ke Brazil national team bahkan semi madan lasai menstep. Henry Haswa ke Brazil kan semi madan lasai menstep Persia yang ke Morocco. Keempat ke pensengusi ya ki fans kinong Kristyan jong ke Brazil. Kamtam ki fans jong Neymar JR kadai ban namar nakaling jong Neymar JR umla pan mi madan lasai menstep kat kum na kajingkren jong Carlo Ancelotti. Namar ba Neymar JR hakini kita yu ki baladep umpat simbenta pura haka training ka national team jong ke Brazil. Kumta ke Brazil national team haka jingelam jong Carlo Ancelotti klub pentikna bau Neymar JR umparla setia pan mi madan lasai menstep Persia ke Morocco. Bat Neymar JR lapat pan mi madan haka jingilekai ke Baar Persia ke Haiti. Namar haka ne katayu ke Banuan hadin kalasai ke Sengi Neymar JR unsai mentano haka training ki player ke Brazil. Namar hadu mentah kat kumi kubor ke Brazil leong bahadu arpusan Sengi pau Neymar JR don lang setia. Bat ki player jeng ke Brazil haka training. Kumta watla Neymar JR don syu haka jing mensau re nakadao palaslem mesi mentah syu haka training. Kumta lasai menstep parla pan mi madan setia haka jing lekai Persia ya ke Morocco. Henry ke papen artatin mentah ya ki non Kristyan ki fans jong Neymar JR kadai balada umla pan mi madan wat haka jing lekai Persia ya ke Haiti. Kumta yolese haka ne jing lekai haka group stage kan salong sendon ke ba artin na kumta jing Neymar JR ba unyo ban mi madan. Ka Brazil haka FIFA World Cup usnem arajar po arak la Korea ke 6-2 ka champion. Haka World Cup usnem arajar Henryu kelapoi quarter final. Arajar si Pauru kelapoi quarter final. Arajar Katsau kelayo haka kedan ke basau ke fourth place. Arajar Katpra kelapoi quarter final. Arajar arpo aro kelapoi quarter final. Bat kumkari kebelayo kur hadu sansin ya ke 6-2 haka World Cup. Keempat ke bansale sama tau snem arajar ponrio. Haka bana du snem arajar hadu snem arajar poar. Ke Brazil kelapoi quarter final. Tanga snem arajar Katsau kapoi ke fourth place. Kumta ke jing sedang jeng ke Brazil lasai menstep na ke grup C. Kabadon haringkat ke Morocco, Scotland bat Haiti lah to kan yo kurne nya ka laipon haka senmi madan ke ban ningkong. Na komenta jeng itu perlok tiba syaj page football link bau Epic Sport ada yo kalingan sabu po comment section jong kene ke video. Ku bless you.